kanjani kule group le ihlanya kakhulu etsatha umsangano utholakale kanjani la uba Sangana besenza izinto zamahlanya isihlalo. Ukuhlala ubudlane badotsa ngokuthi yazingakhathela ukukhamana nomagrizi mall every time atusaba labafana bababani kude akusekhathela yini so nibamba abantu abanjani kuyiphi targetini maseningene landi Awubiyazi besingaphandle igazi nje masingene ka ngebusiness balanda ngaphandle yini kuba mali lokho triple D ngiyacaba double deck door sure oh benilo awusala kuyitriple Kala na bekilo lo yitriple lepo Ukubantula umuntu ugcokayo ungakhishi abantu kuleli bandali lezi ezigapha abantu ezithanda ukulwa Hola, thank you for joining us once again. This is Ringas Podcast Show and it's your boy Tuni Msesho. Fanaka bafethu ngiphethe ezinye zezinje esidumene ethayo ke msotra yonke bafethu. Pantsula Vandal, like nami sengiconfuse angazi ukuthi lo muntu uzibiza ngani. Pantsula uzositshela fele endleleni. Thina milikhona kayiso lisifihlile lithi angazi ukuthi khambani na luzontshela maselithola isikhathi fele mara esikujabulela ukuthi likhona Vandaka. Awe sure balela sikhambani balela. Khambi esinjinwena Ndona ngicela ukuthi uzazise fele ngithola usitshela igama nesibongo hayibo ifuna igama ukuspantsula uzositshela ukuthi igama lakho lespantsula uba fele kanjalo fele ukuthi izintroduce yo manje kumele ngikhiphe nelamampela kwamele diwe nibona kuyindibhaya ukuthi ukhiphe nelamampela amela khipha igama lakhe lamampela abantu bamazi manje wena ufuna ukuziveza ngobani afile mina afile bafethu ngikagiso ngithe Kagiso yeah aka bani too short tall man too short obvious so too short noma usolomtili sathana ukuthi too short no sekele west actually too short usele west yeli bitselela west uthothe jwana obvious kilona la kupantsula afile la west ngithe ngeke ke majenzi kupantsula akucala yena kupantsula afile ngithe mara now ngavuma bavele bathi west like west obvious vele nguwest kabani wena esikimini layout lebiya ewest lezi ezinye zibuya kuma north east utholakala ukuthi uyohana ubuye west bavele bathethe kazini le west or khamba obvious mina vele ukuze bangayi west vele ngithe yeah ngithanda violence ngithe wena lezi ezingasi violence ngithe manje ya west bona batana south wena west nje usulo out ewiyetanga so ukulela vanto na ngikhulela yikhona yiPoti Pretoria South yeah sure mina ngicala ngoba mina ngisitshela ukuthi ngicava wonke umuntu yini etsatha obvious ngibengavaya ngithe ube wavala yeah so senze sekubantsuleni ke ngiyokhe ngiyacava ukuthi vele nokulezi lo zama gangsterism nama group ungene kanjani kule group le ihlanya kakhulu etsatha umsangano utholakale kanjani la uba besangana obvious ama-agents bekuwabantu engibacabayo ngithe yeah
Sicale nje sidlala bekungasischeme besidlala sisiblomena sonke. Yeah. Bese vele yawa ngithola sa create ischeme sasibizwa ngomsangano ngithola. Vele nathi la besathanda ukulwa ngithola. Like ngitshela okay fini no umsangano why igama umsangano wagcwele kangaka amagama why isiqiniseni mina sibiza ngomsangano. Obvious besisangana vele besenza izinto zamahlanya besihlanya. Ukuhlanya ubudlane bathatha ubuhlanya bo. Besithanda ukushaya abantu, sihisha abantu, sidala abantu ngithola. Ukhisha ubambe inkunzi. Yeah. Yeah, manje siyibi leskibi lokambeni lomsangano. Na obvious amajita beyacawana ngithola amanye avayilali sawu iskimi kanjalo ngithola. So mina ibamba inkunzi mina bamba yini nibamba abagogo wethu inkulu yazi ngakhathela ukukhamana nomagrizi emall every time athi usabala abafana babambana inkunzi akusekhathela yini kanti so nibamba abantu abanjani kuyiphi target yini masengene eround. Obvious besingaphanda igazi vini masingene eroundini besibalanda ngaphandle ayigazi. Mina like thatha amafoni obvious. Yeah, amafoni bomama navi. Uyito. Yeah, ito ngithola. And earlier on last day kunentwana le yasera shuma ibefere ibhodile. Yeah, sure. Bantsole for isicoko so nani sikile nasithola ku njengesigcini sakho kulo situation ukuthi nibe nakwazi umuntu oraphelela isiyo ngencimpi encane ngoma isicoko iwatch lakhe. Iwakudala sibadala. Hey wait, yo. Like why like okay ngizobe ngihleli ifika kanjani ukuthi okay manje lasini round. Now obvious when imajiteni sibhaye obvious ngithola. Sure. And so sibhaye amanye amajidai agrand makhona ezinye ezilimele obvious masibhaya khona ezinye ngizozikima uyangithola. Sure. Manje masibasi basonke ezinye zisela zicabile ezinye zikhele uyangithola into enjalo. So unamabeka kwakho khona la imajideni khona lezi uthanda ukubana zokakhulu. Yake iskimini vele yake noma group mara okay. So unona how many years awuqala vele ngithuthe tsa house awudala cause I will listen, you don't charge. I can listen. Yeah, ujoyine nini ake. Ucela nini kuba ibantsula. Ucela nini. Feeling telling na 15 years feeling ngithola. 15 mara so good feel yeah. Awethu umuhulu wena. Mara meka ngakhomdala 15 like ngeke ngizovuma ukuhamba inkunzi ngomntana ona 15. Like ngishayele intwana la. yo. Ngokwento ukuthi vele bakuyenzisa nawe like ngongazi ukuthi obvious mina bengicaba ukuthi ngine backup ngithola. Bengihlanya kanje ngoba ngiyazi ngithembile kwezami ngithola. Sure. Otho unophusha kiphi pre. Yeah, wonke uthuthe yafela ngithola la vele. so isiphi lesikimi phela ethatha ngiyacaba iCatholic lesikimi lesingathi vele like ilesimini naso like ngokwama enemies wenu la wahlangana ne1 lesa skimi ukuthi umagijimisana nje ewabe kwama triple D hayi lesa ama triple D yasicaba le double deck dollar sure oh benino leleza abangani bakho abangani bami nawe bagijimisa umsangano mina ngicaba ngiyacaba fi bere mina kusimba zula awusala beyi-triple D ngikala naye bekilo beyi-triple D namhlanje ayaphuma Yeah. mengitriple afere mina mengitriple D nawe unganawo mingalo yeah angekho umuntu angazi ngaba manje angekho umuntu singamletha angikhomba ukuthi mina ngisikelana ngalo nomsesho yeah ngithola oro athi umsesho sikila ngibambe ukuthi step ukuthi mina vele lezi amadidi yacaba mina izincaselane ayacaba masibonile hey abantwana yangithola sazikhipha thina mesisikhipha ukuthi se-restaurant siyabhaza amakhekhe alapho ibekile ke ifika bediya ngezincaso ngokuthi ngebedi yami zangibhayilele ikhekhe yo
nami ngithi abakazi balithenga leli Sure. yakuthenga so mara mezinokuphuma ziyolo hayi mina ngisala fika ngithola Bongasabi bongabonakala empini. Bangakubona ukuthi useshu ukhona. plus bebabhaya njengoba ntrefoniwe kuyize mara naso lesa skim ngathi sesesibholile like nomsangano ayisekho so ivandala ngithi uyipantsula so ngiyazi ukuthi mawuyipantsula yazi novandala ongakhona ukudifana dialing sure ivandala ikhambani upantsula yini cela ungi-explainele dialing leyo fili mina ngathini for mina ukupantsula ni ukupantsula like umuntu ugcokayo ngithola ungahisha abantu ojabulayo then ivandala lezi ezigapha abantu ezithanda ukulwa uyangithola zona into yazi ukuthi okay hayi umsesho ungibheke kabi uyangithola uyasimcabula ukuthi nje umbheke kabi moya sesukile so no mawubhekile upantsuleni like mayenza kanjani imali oro usitshela ufeel uzoyuspana uyipantsula ugcokoro uzoyenza imali ngokujayiva ngokujayiva uzoyenza kanjani imali ngokujayiva obvious thina share ezinye izinto nje sokusurprise abangijayiva yena ungasurprise uzomangala ukuyolo umuntu lo yangithola manje feel abanye abantu bayagaya imali yangithola ngabo mangajayiva bomayijozi mangayijozi ngathola imali mangijayiva yangithola amarax imali ukuthi yokuphanda ukuthi imali like serious obvious futhi kunama competition yajoin ama competition uyangithola sikulela join i-competition mina feel angaze ngajoin i-competition mara disiyo plan ukuthi vele mara sikhona sinye group yamapantsule ekasi the Black Spiders amapantsule ngicava ukuthi ajoin ama-competition ekasi the rest the rest bahlala ngale ngase-Almond ubani uneliswa sicelo wakhe usibhale kanjalo ku-Facebook nayo uyajayiva uhlala la iphothe ipantsula nayo unegroup unaye uhamba ama-competition uyenza ama-competition nayo last bekakuperforma le-Alexandra Stadium aphafumela bofikile mbalula nabo sibanibani sibheki musike singayithatha like le yakupantsula kanti unokuphefumela abantu uyakhona ukuphuma mfiti afile ke ngisho manje ke bafethu umthembu sive ukahisa umthepho simthatha kuphi ngiyashisa sengishithole obvious azwa umthembusi angithi ekuseni mengiringa ngomthembusi naye ipantsula ngithola naye nikathi kunesitolo afuna ukuyishare yabona umthembusi manje awusuthatha mayile emsangano kinski msothamani sona nizimoba bitsanka west yo fili nikuvale makoko kilava obvious skiva ile ikasi kilava kaploma bakotu ngithola nokuthi sure kahlakana letseli ngifili tsamavara kama 16 letsona tsilenzele lesimpi ngimavanda letselo ngithola wajayiva le bona tse ding da jayiva tse ding di lemetse tse ding di kgesha wa obvious nna ke fitla ka sila tsone obvious di tlo nkona ke le pantsule ngithola the only way wa vele di scandal gore ke violence so wena o ikopela fela peace ayo re no mataba tsa o lwana nna ke sa dikena no I can understand if you can't beat them join them amalevu wakho angaphela nasikhama ngithi ngothathela abanye abantwana uthi ukuthi yabona akukho ekasile mancaba abantu kaya wathi ngivayina ngiyaka-understand ba sure afile ngiyabonga ukuthi wafika ku-Ringers Podcast Show nanoma i-episode le izoba short ifile senu uzobuya part 2 file sizoyi-alayina kahle lale uzoyikhipha nje bopantsula siringe into ehambayo ngithola okay guys angifuna ukukhuluma angithi awunginika ngichance angikunika ichance mangithi kunento ofuna ukukhuluma give me a chance
Okay, guys, thank you very much for joining us today. Go Ringas podcast show. Yabona manje lesiphethe uKagiso. Next time soniphathela ubani omunye ozositshela kahle ukuthi kwenzakalani kule Pantsula live. Thank you very much, guys, for joining us. Don't forget to subscribe, like, and share. Danko. Siyabonga. Sure. Danko.